Maupay nga aga, hayong nga tanan. Inang adlaw, di na kita ito ni kaupat nga Domingo han pagkabanhaw. And every fourth Sunday of Easter is called the Good Shepherd Sunday. Ina nga Domingo, yun nga ngaranan nga Domingo han maupay nga magmarangno. Kay ito naton mga pagbasa, naghihingaday may unong han pagkamaupay nga magmarangno ni Kristo. Dira iton Biblia, in the Bible, the shepherds are used to represent leaders of God's people. No? Iton magmarangno, dili la natubtob iton panginano o pagbantay, kundi usagi hapon nga leader iton katawhan. No? They represent leader of God's people. Ngayon yan ang adlaw, gisusumatan kita nga Hesus Kristo maupay nga magmarangno haaton nga tanan. Andam magsakripisyo iton iya kinabuhi para haaton. Andam bumulig ngan sumuporta ngan labawhan nga tanan. Andam ighalad iton iya kinabuhi para haaton. Mga kabugtuan, amoy ni iton tinuod nga maupay nga magmarangno. Inuuna iton iba kaysa iton iya kalugaringon. Nga naman ni iton mensahe ngan ayat haaten nga tanan nga maging maupay kita nga magmarangno iton aton igkasitawo. We are encouraged to become a good shepherd or a good leader. All of us have the opportunity to become leaders because we have people to care, to tend, and to lead. Nga tanan kita, may ada oportunidad maging usa nga leader o maging maupay nga magmarangno. Pwede didahiton aton community, maging usa nga government officials, maging usa nga teacher or didahiton aton pamilya. Nga tanan kita, pwede maging usa nga leader. Pero iton pakiana, na ano ba iton pagin maupay nga magmarangno? Na ano ba iton pagin maupay nga leader? No? In our readings today, Jesus give us the criteria of a true and genuine leadership. Siyahan, iton maupay nga magmarangno, iton maupay nga leader, may ada dedikasyon. No? A true leader is ready to give his life for all, no matter what. Iton maupay nga leader, maupay kunta nga anda magsakripisyo para hiton iba. Diri kay gintitik advantage iton iya gahom. Maupay kunta, iya iton nanginginano, iton kinahanglanon hiton iba. A dedicated leader is committed to his work, duties, and responsibilities. Iton pagin committed kareg signon, mahinatagon iton iya oras, talento ngan hiagi. Iton maupay nga magmarangno, gives quality time. Kay waray nga niya oras iton iya katawhan, pirmi nga ni hiya damo or damo iton kinabibisitahan, iton damo nga mga butang, iton mga karnero magkakawawara. Kaduha, iton maupay nga magmarangno, kinakilala iton iya katawhan. Kareg signon nga iton leader nakilala iton iya nasasakupan, maaram iton ira kamutangan, maaram iton mga plano, maaram manmati iton inaabat iton iba, maaram kumarawat iton suggestion iton iba, ngan labawhan nga tanan, maaram iton ginaagian, kakakurian, iton iya katawhan. So, pananglitan, leader nga ni kita hiton komunidad, eskwelahan, o dira hiton aton pamilya, mo pay kunta nga maaram kita hiton sitwasyon, hiton aton nasasakupan. Mo pay kunta kung maaram kita hiton panginahanglan hiton aton mga nasasakupan.
Ngan labawan nga tanan, maaram kita, kiton ira ginaagian nga mga kakurian. A true leader knows his or her people. Katulo, iton maupay nga magmarangno, a leader must be an example in his or her community by words and deeds. No? Iton tinuod ngan maupay nga leader, modelo, dirahiton komunidad, pinaagi hiton iya mga pulong ngan buhat. No? Makuri kita tuoron hiton aton nasasakupan kon kita mismo diri nagbubuhat hin maupay dirahiton aton kinabuhi. Kung sigila ito naton pagpinanmulong, pagpinanisog, o di nga ni pagpinasaway, bangin diri kita respetohon hiton katawhan. Iton tinuod nga leader, dapat modelo, iton maupay nga binuhatan. And lastly, iton maupay nga leader, hinihigugma iton iya katawhan. A loving leader does not want to see his people suffer, suffering from injustices, inequality, and greed. A loving leader is a good shepherd for life. No killing, no abortion, and no death penalty. Mga kabugtuan ko didakan sa Kristo, all of us can be a leader whether we like it or not. We are shepherds too because we lead, we tend, we guide other people. Ngayon Iso Kristo, gintagan kitahin kriteria, iton pagin maupay nga magmarangno. Dapat may na naton dedikasyon, nangingilala kita hiton aton mga tao, paupay kunta kita nga modelo, ang labawan nga tanan, nahigugma. Amen.